Levanua fatalo fatu fono le nei taiao. Ne foi o fai ma fonga le nei po kalame pe na masani ia so lua vai a saitasi. Ia mole fatata no ina foi oni si fe o nanga lom fai ona sosonia tuai le NPS in mau se tatu atunu. Ia fatalo fatu foi fa fonga mai le mato polisiri le fionga ia papali Swan mas ele mato management ia le ngata foi le mato o fenga venga atua lo fa fonga mai fatalo fatu ia fatalo fatu foi i le fa fonga mai tatu se tatu atunu me se pa anga uma le NPS ia alo lava le usu nei taiao a masalia foi le nei aso yon fofuanga ia viele lio tatu lia mai le nei taiao fo fa fatai Malo, ia, fatalo fatu mefi, malo le sui fomanuia. Ia, sui fomanuia fono le nei tau fou, ia, fatalo fama o folo fatu i nei ta mamatina matua, o lo fapenao na fafonga mai le nei ala leo talo famo i le nei tau, ia fia fo e fatalo fatu, ia ilato umalava lo amaole nei pokalami, ia ilato i atu mamau, e le ngata fo i Samoa nei, e le whaangalo ina fo i au ona tofu le atua, i o lo whawhale malu so se tafa walu mana e kalisia, i o inga manu, talofa lava. Malo, ia, tatu tau whaifa talofa e pe ono lewa fatu lima fo ia ila unei, ma fo le tatu klabe nei tau. Ia, natu le ala lafo mua tia Violet, ia, te amatamea me nei tau le tatu whalau lo. Faftai lava fono. Ia ole whamanatu atu lava i location so tato ATM. Talo ai fono ona le vai aso nei ila sona i ole tato pensioni. Ona e tere lava i lato sa valvala au mai tonu lava ia. So ia i locations fo i olo i tato ATMs ia ona whamanatu atu lava. Ia ole taimi nei e sfuluma le 5 tato ATMs olo o iai. Ia ole tasi olo i lau li i princesa. Falelo princesa lo i tato ATM. Lua i matautu i le mga whale lo i tato la i matautu. Ia lo i matato ATM. Ia ole solo lo i o ia Lean Supermarkets. Ole wha lo i tato ATM fole le leva ona whapi ia ina i le aliki wholesale. 5 ole fungalei market le i fungalei. Ole ono ole fungalei whamacho. Fitsu. Frankie lo topa. Ole valu uloloa whamacho. Iva le si whamacho le vaitele. Ole sefulu ia ole whamacho i oisa le imoa. Suma tasi ia ole whanga i whaimawhili olo i elis tato ATM. Suma lua tato ATM i oi whaleolo. Olo i foi tato la i tono maleva alele i le airport. Ia olo i foi tato ATM. Ia suma tolu suma wha ole tato main office. Ia e lua tato ATM o iai. Ia e ila tato mini ATMs po lopis foi. I sono ai o le bank i le follow atasi. Ma le follow solo. A sono i se taimi o i luma ona whailo atu foi la ia i le tato ATM fo o le afa piina. I o i le wafu i mut whanua. Ia o le tāua o le nei a whalau i lua fono. Ia ona le tele foi o tato paanga o loo au mau i tua inu i tua. Ia e whaingofiela i taimi whapenei. Pe ona le talo ai ona le asona i nei o le a whapena ona saunu e tato pension ma le benefits ia tamaiti. Ia e talaina le i la asona ia alo i malvesa fo. So e whaingofiela ia e latane po fia lava se no fuanga o lo e mau ai i pe ona i tato location so lo ta ua. So e whaiona e su ane ai. E whaongalo ka re tala i lau tupe. Ia ole se whakopatu nā whana le nei tai au. Malo, whaafutai. Mana ia le vaenga le wai sauno momua i a Violet ono le tūlanga la le tala ina o whamurianga le pene sauno iai. E le ngata le na o le vaenga whaile le whaia o lau account i le tātou NPS. Ia e le ila se popole i no whanga i e mwhaia le tala ina wai. Once I file account apalai lau Mastercard. Ia ono mwhaina na whaongaina le Mastercard. E au noa malo tau walu mamau i le meolo i le tātou la e talai lau tupe whaongai le tātou withdraw. O se tūlanga le nei tele. Whapela o na iso whamwe ngā whapena. Ia o laifo e te tala le tātou waenga new account. Stay before isau noa le uso ia mefi. Ia ona whaatino i le o le vaenga na walau te wina o lau seleni. Po o le alu iei o lau tutongi. E fuala iei
wa le wa e fua nei ma e fika I me na tolo lau atu e Violet e ma fai ona fa ngō fia mo o e fa ngai nei lau Mastercard pe fa pewa uman apalai lau Mastercard e fa ngai na lo le lau Mastercard ele ngatel na au tatu I pe me le a li se atu I so me fi ole amanoa le lei ma le lau le lei mo tatu pensione ia mai la tu e pe ona taua lo iei mana onga tu mau o soifua ina ia whaafaingo fiele awala awane I se sau mamao ia pe te o sole taxi pe te alu le pasi e te alu e tala mai leo se leni la wa ia no fuanga wa ia a fa pe fo e te o sole taxi a la talata se vaenga ile vaenga ile tatu musini uia lea le vaenga na le wa fa ba alo ile ni ta yao ia Violet e tulanga mo e tatu musini ATM wala silfiele atu ia mai se la le tatu wala wai mali tatu ATM machine na ifia check over savai na ele tatu machine na ye na check over I savai na tu le vito lina mal vaenga uiolea ya la fo che uso ya me fini cha me ia faftaila fono mo lava no eu te lo oni ola fanga solo tatu account ni tao io account solo fa pe anda tatu tala no ina io le mola fa mo tu pensione io manulo tatu mo le vai a pensione ia na fa solo tula ia tatu savings ordinary ia po account ia mo es fa sa lo pay ia ma muli atu I loa tatu term deposits ia po te unga tupe fa vai time ia ole na o se toe fa manatu atu I tatu pensiona ia ole o requirements ia ole ID pensione mai lunga nupi fa ia malope pa fa nau po se silava ID e lua e eu ia o IDs ia ele se tupe amatai na ile pensiona ia e apalai foi le card ole pensiona e mafaiona fai le internet banking ia ole stulanga I tatu pensiona pe afa pe lo ono 5 tau sanga tina pole tama matua au le mafaiona au wai atu le bank e saini anga ia pe pa fa tu mo lang account po ni fateta ingole o ma yo le tino ma ia e mafai te le lava ona talo sanga nupi fa ia pe na ona mai le lato se lato pe pa po se confirmation e fai lo mel tanga taloa agree poloa au ta se le tamama tina e saini le la fa le pensione awal tala ine masina ta itasi io te lo la fa solo fanga solo tupia o le sita to accounts io tatu savings ordinary ia po account io lo fasawina tatu pay io te lo ole tele lavo account vai aso taitasi ia e pa u lava lungo savings ordinary a wa o mau lava luenga tatu taitasi ile aso male aso ia na se toe fa manatu atu tatu company ia o ngaluenga malo ai le ngata ileo o tama pisinisi ia ma pisinisi tetele ia tatu requirements mole tatalaino accounts ia ole confirmation neta ia mai ole employer pole falfainga luenga luas futa lale opening deposit e lua ID ia lo fa pena ona match le ngo mo ole middle name ia male last name pena tu so mai ngo lungo ID si e lua le la provide atu ia e mafaiona file Mastercard e faiona file internet banking ia ile account le ale afia e fa sa ile pay o te loto o te le lavana ona tangata ia sua tone bank ia sua ma IT ngau IT e lua au lo fa pe mi lo tuli mai la to le falfenga luenga file account fa sa ile pay ia na o sina fa manatu at fa mole mana o mia la confirmation neta mai le falfenga luenga wa fo ile tulanga io te lone pa ona se fa manatu fono se fa mole tu tatu se nga tu pe va vai time malo aftai ia to e se atu Violet ia faftai fono no sina fa popatu lava I tatu accounts pensions po accounts ia fa sa pensiona na tamama tina matua ona e si vaenga e open accounts ole atu ma losi ale atu ma losi tama po tina matua ai ia wa ia wo vai le ti ola ngona le mai po le fai ona awai mai le penga ia ole tulanga lana e mafai tele ona avese tusita sanga ale ainga po ai lava ua agree le lo matua po le toa ina te sainia lana accounts mai le NPS e tala sanga la nupi fa
ma aveila na pe whanau po se ID foi if I mai la so se tusi mention mai le swafa le tangata le ala ma whai ona operating na le account ale al Samoa po tina matua le wale ma whai ona so e se malo si e sign e se withdraw pe alo e kalalanga card so mai la le tusi na ya mato ma whai lona mato so ia le mandate i lunga le account ale le accounts pension ale Samoa po tina matua le o la ia ile rights ale posona atali polona fine foi ia e mafai ona ia sainia le lana tupe a fa pe foi alu pele lo le card pela se meu tupe le card e so e apalai le card e mafai la ona sainia e sansa le o mai confirmation manu pi fai mafai na ia operating ale accounts e au no ele tau ni linga fuala le sainia so ina pala matua ala tangata lea ua mai le confirmation mawhai na ia operating e mawhai whainga ia koe apala ia le card pia whapea ua alu leiloa le card pe is whale tonu le card o pe ua alu poloka pula se mautupo e po damage ia mwhai la onga ele rights a tangata le ua operating ali accounted so ina malo matua ina te toi apala ia ese card fo e apalaila ka fona e alu ala to ina malo a o ia ala e whaatanga o nā la tuitala isa le whapea e sui lo kanka operating a sui male ngole accounts isa ia lo ala ile sofa le Samoa po tina matua but on the mandates and whainga whapea whatetainga pia o mefi o lo Samoa so o aula le la operating ale accounts a se o Samoa so on the mandates Violet also has authority to operate. So politeu ngā tupe, politala ina tupe. Ia mawhaiona ta alua ita ia whatino e aunua ma se needing o se authority mai i a mefi. Luinga, oe la le wanga vae tala pension a mefi. Pisi lo oe la kuloha au kala le mwhai. Le mwhai. Ona ole tūlanga fo ilele ole whaatananga le na umai ele tusi manu pifa. Ole sila vaenga wha mbole vaile. E toa fia la mwhaina whaatanga. A wha pe mana ole toi ina male ole matua so sesi ala na whanau pe toa wha. So sesi ala toi mwhaina tala ina mwhaina tupun melea. Lea, e tasi lawa tata mwhaiona i operating. E sumala tata mamai masona ID. Mga nala ua le avanoa mai tangata le ua operating na le accounts. Inga o ngai ala ban whainga mai se constant letter. E whakanga inga kala se si pia whapea wale avanoa pe wapisi foi. Ia na ona ia ala ban whaiona mai se constant letter malana saini lalo. E mwhaionga alau le si kangaka e biftole tupe on her behalf or his behalf pe ale avanoa mai. Malo whaatai mana ia. Ia. Mana ia le chalanga. Ole vaenga la lea e tutusa la ma le vaenga le iei mana o ngatu maul soifua. Wai ma le tua foi ia a tatu tal no iei la to iei ia mana o ngatu maul soifua so sto inga ngase e au fiai ma le po le vai. Ia sa. Luinga la a foi le tangata e po le vai e mana o mia foi ala le tusi le pe na e sisi foi le mfo na mana o iei le tangata le po le vai. Ia e talaina la se le Mefi. Ia sa o le fono. E man tua whaia, a ele i apala ina tunga le account o tanta le polwa ai. E whai le lava le assessment le tina mata mai tai. Po le tanta tonu e taonanga wa ai le il signinga o le account o tanta dia. Mali. Ia kusala e vatua le tusi apala e toi le accounts fo. I malako i mal authority o tanta le la apala ina le signinga o le accounts. A le tanta le disability. Tato wola i le vaenga lea ua iei nela le Mastercard le tangata le po le vai tulou. Mawalola i le si tangata. E mawhai o na tala le tangata lea le kara le tangata e po le vai le whaongaina le whai whaatang. Violet, mantua e le vaenga whai le mwhaina le whai lau whaatau e le li mbiti whai le onus fulu something. E whaina ke le lope kosi le kara or something. E le la wala tu nei ya u ava pewa o mo wanga lo le card ala ka maria o walu lo ma fa le fa tau em fa le tupu melia ia mana tua a fa tau i fa le lo e require lo pin le enter I see so in that case afa mena eta wa ya le like a what's a trusting alis kanka lo kara o lo pin foi eta wana o e lava ma tsa le authorize se lo accounts en fa ona sila fia ina
So in that case, if I pay le tia tu fata wile isi falo lo fong ale FPOS. Once we require kako enter ingo kako pins. So if I pay le ilo tansa na lo pin. Yeah, ele fire na se fata. Paule mea fire na work online. Ole fight se singala na pe ale ilo le card. Fire nga fa nga information le tu ke wo onga ele I think I see me online ele require se enter ingo le pin. Men I fight it ya fa pe we va yangi transaction for inga suspicious in ngolo accounts o come kia fiki ele o oenga nga fire so we va fa sa email to no officer and find na matso polo kaina va be polo ka card apply so card for mane tele si va ngale ya eso si siamo tau pu ai se atu ele e fo isi va nga me file fia file ya ole ona e fo isi tatso issues na raised my for inai customers last week but mole sila fia fono ia we time nei ia e fo ya so e masani ona pe ai power isi areas so afapea if palme ona famna to lava afapea wo process lo ngawe kun masingi sala so seleni wo mga process lo kalainga lo kupe ko ya le sabi fa ai pero mal power so do not panic ai ska kai ang per power sa kupe popole lo po fe wale lang kupe para le fatsuanga le numero telefoni na iluma ka ko ATMs it's va fa so sai mai pe vili mai foi and ele matso nanga fa na matso sia kinga lo statement po tepe mai lo accounta wa unga mankualo complete transaction le la ka ku pe lo le pa en fa nga mako ko reversing lo se le ni sono lo accounts unga le se falta le customer o kulanga me ka pa wa fa ma pe so en fa nga mako processing le reversing lo tu pe sono lo accounts nga advice ko la ye o me ko try la se si masingi se si ATM la tane e to tala lo se le ni mako confirm yo lo to ye lo se le ni son e pa me a fa pe ne ye intu langa fa pe to tupu ona le va fa so ta me to no officer po numero po se numero foi un numero la pi ka ko ATM se fa ilo mai ai mai fa makala le mo po le ale me nga kupu inga ye mako we foi mako lo po le ale issue le tupu and let's see mainga o taso o ngai kele o kako customers e vili mai famai wo follow masingi lang card ya masila fia fono o Mastercard ATMs ele alu ko kong le card sa lang ke su lo ko le process le transaction anga enge ke va ya kwale le you can see ele al ko kong lo card pe ATM to I asulo card e alu umai ko kong le card so ale au ka Mastercard ATM so e terminate la process la transaction ang ke va aya kwala ku mai lo kari luma ni menang suluai so there's no way en fa nga follow masingi le card o ngai ku ma wale kari fafo ngai ke lo kwala ali mele kari fafo uma le transaction en fa nga kan ko se mele card ole simia tulo wa sorry o fala bla ole simia sulo tonun card ai fa mele se ila card am fa nena tango fa ila wa telo pesa wa because I once sulu I reload ele machine so I will complete the transaction for my la remove lo card ele faz process para fa pe la we kan se ia la ele faz lo transaction no machine okay bangala wo sulu ai ko fa pe mai la ia AVS onga emafua ele o sa ole fa ole card mas la fia ele chip lang o silva le lunga de card ole vai ngala ngai ka picho ton ei ole te mafo fa pe we ele tailo ye faina sulu read ole machine a jo fa pe mai sei la card no fa ale fa pe we sorry ela lo ngala sa ola ia ole sila me manuel ma maula walu jo fo ye to le mele te fa me pe power ala wo mana fa ila ko ya ku pen mele fa ka ai pe lo mal power ai le telefone vile to o kuku ale luma I fa kalkal o polenga le chau nei te wo walu ai sau ai ola pa ai sau e tupu me fa pena ya fa sai la me fa seli ya mana FC fono ia ele se sai me tu puesto lang fa pena a fa pe o pele pa e ko ola ele ko sa fa for kupe okay
nge whapea wo ia sa ole le sa noanga e telo customer se whapea na whapea a kole ku lua tu la o tu ai mo masini nge ke ko yola mai sa fa kupe sa ora ia se si ave a whapea ele se telefoni e so sai mai em fai lava ne suma do officer pekel esse mai aman masini e ke sa do officer ele mas fale sonu e ko pe ko sa fa fole le kupe once ko apa le pawa ia ele fai ko work sai longa panga ole lo ko suru le kare ko fai se new transaction e tutu sala ma le mea foi le wa ele sai me o le si te me tau fa long ta foi le Mastercard list fi wifi ya ku se kui ko ya wa fai ole polenga la le is i te wo mo mo fai se ile card ke valua ai ke usa ku pe fa ele tu puas me fa pena okay mana ya le e si vaenga le fa sai fono malo ya me ya tu le uso ya mefi malo mefi ya telefono eu te lo polo o avano muli nei tai ya la tato ia no le fia famanino tu lava o le tu lango te lo te mo le o mato fala o lo to ile ia tato a te nga tu pe fa vai taimi po o term deposit i lungo tato wala leo io le e fai lo tu no el olo ia fo il au nanga le o le fal tupe o tato te nga tu pe fa vai taimi po o term deposits ia ole ale ta ua tu ia tato interest rates ele leila valo sua to tono fal tu pe te fa fesili ma tato tata no ai le tu langa o le la fai lo ia tato terms ia ma amounts for ia tata ona ma fai for an ama taile ia le for i products ia le term deposits po o te nga tu pe fa vai taimi ia ama to me le lima feta la ia le term la na lima feta la anga ile se lawa fe e tutusa le ile ia interest rates ia ole vale o tato po tato terms ia o terms for your term deposits ia amata mel tolu masina e ile tolu masina o le ono masina sful lua masina sful val masina po lua fa masina foi po lua tau sanga ia o terms na ma fai ona fai ile ia le term deposits ia ma fai finga fai terms i lunga atu mai over atu ma lua tau sanga ia ai atata no lava e fai level malienga le al macho tama ita ipule ia mai se fo el macho officer ile ma fai ona fai o le tu langa ia lo so se amounts lava ma fai ona fai ile ia le tu langa o te nga tu pe fa vai taimi ia po term deposits o te lo o le e fata o lava le tu langa i tato pisinisima vai nga yo lo te le tu pe mo ia va ma fai o lava na va tu te fa vai taimi o ia ma tu le lo pesia ke ku o lunga se fia ma fia lo te nga tu pe ia ai fa mulmulo so ne tai o la tato o atu pele tato accounts le itamitia onga ia pole kickstart pole tertiary save ia o le account ia luas full tau sanga anga ilalo tu sai e fu lava luas tau sanga tai me uma ile onga le altamititi lunga o le university ia polanga degree io tutu unga le account ele mani masina ele ni fees le masina ele foi ni fees per tal se ele ni io foi ATM no ATM fees ele foi ni fees per fa ngal internet banking pe ole tele io le unga le accounts le e pe lo tsama titi le unga e ole tsai me fainga luenga o lo ele account fa unga sa ulonga pe kusa enga le la ko fa ilo atu suile le account class pe su yang ele account tsa fainga luenga ia na mafaila la ia fa nga nga ia le account ale tsa se tsa le to open for se account pe tsa me fainga luenga ia mana ia fo ile le account fa eu te nga tu pe ia o fa nga solo pe tsa wa fa ma fa le nga ia fa o tutu unga la po o requirements o le account kickstart ia e mana o mielo valid ID students ID o lo ye tu o lo valid ale e tau sanga le tu le expire ia o lo pepa fa now e lua yo ID po se lava ID e lua ma le students ID ia ele ai se e lua ta la le minimum opening deposit lua ta la nga ilunga ia ma fainga apa la ile card ma fainga file internet banking ile kako kickstart ia a ole e fo ila male fa e tataona e providing ole
o le ala ngā tupe po fe e mau mai le tupe mau o le account le e mawhai le vaon tana o e whai atu tau tusi wha apea mai o tupe mau e lunch money ia a wha apea whai mawhai nana lafo mingi o tupe a ingai whai mawhai nga provider ku lisiki o tupe nao le sau lalo lo suafa ia a wha apea fo i o se pateta ingo pe au matua ia mawhai la vaona mai le consent au matua e mai malato pe silipi ma le bank statement e support le opening o lo account o le kickstart ia o te loa pauna o se tūlanga me a ufono ni tae au alo saunoa ia maria ole ia maria le chatu te ngā tupele o le kickstart le lai ama tome lusu tolto sanga ngai lalo ole mere to fianga i fili ole vai nga foi le te tau no fees i te le mea fengal wenga lola so it's still no fee no mako fa afa pe o te mita fengal wenga ma le transfer sa o lo account sang le savings ordinary ai fa le account tasi there okay so ina lai tau